Ebusia mesanso emobibi akwaba ediba emergency Ghana TV eso. Enne ye story ayen saka no ye mame ene abemu bi abepiemu ewo fidem ha se omodi omasem abeda my lady ewo Sompa TV eso. Na omasem ne se mame ne se ne baba enyinsen ye na ode nyinsen no akoma obi fufuro. Na asem no mu se ne ba no enyinsen ye no onim se oni be me bi na afa yefu na okọ ma fufuro no na onim se onyim na esan se de di kan no nipa na one ne nim ye no eye na adwen se na wofo eni ni edi abemu an etu kwanti abemu an ka che ne se onyi nyinsen enye de enwu na akwara no nso oba no nso enye na adwen se na se ne ba no enye na adwen se obeyi nyinsen ne egu eni nti okipi nyinsen na odi nyinsen akoma obi fufo enti nipa na odi nyinsen ekoma no abepiemu ewo fidiemu ha se na ye fe abaiwa no eni ni di nkomo na abaiwa no se na nyinsen ne de na eye abemu abi an din edi omadia na omayi ye na adwen se nyinsen no onse nyinsen no na sisia no na wofo edi ni etu kwan na odi nyinsen no so ekoma abemu abi an din edi yima owo fidiemu ha se na abaiwa ni maame abepiemu ewa ha se na osi nyame bi eye ne ya esanse ne ba no emma obi etua ka hunu a osanso de akola no esanso ede akoma ne papa nkasa eni nti ebekọ ni akwa kohwe video no ede aba subscribe na like na fa o comment nso ebe a comment section na sanso ehye ema afofo ni kohwe video no eba obi do be nita hello Hello. Anita it say Baja nyame adumo. Yo maame ye fra me wo heneni me ye adwuma wo Sompa TV so. Baja. Wo maame ne sister afiati wa. Baja. Yo me da so ne bra bia ba house e fra no Manuel Tulasi. Na o se me se wo ne bra ne wo ba. Na kire no ba na san kodi wo ma enchen e wo dweso. Na wada woro ma ne kire mu ni sen. Akoda no wan na ye ne ba. Sebe ya asumdwe bebe ne bone aba obi nkobo odua ne nkofa asem bia amere enti e na wo maame mi busa we misre wa Baja ye no kre. mo akra no wan na ye ne ba The boy no wo just no. eye o ma na ye ne ba Baja. na ne ye den na yima no em ebusuafo na beto akra ne din Baja ne akoya ni say me kwa akra. aha Time me kwa akra na menyim by na menyim. aha Enti na me ho mfa me kwa check ye no. Me kwa akra na me di ko hu yima no. mhm Enti time me hu say menyim na ye 4 months. mhm Miss me check ye na me hu say menyim no. Na me hu yima no nso no na ni 4 months na me frɛ o ma ne ka kyerɛ no. mhm Me ka kyerɛ no no agi tum sɛ nyinsen no ɛyɛ ɔno a ba nya de sɛ ɔbɛma ma wɔnyɛ ready sɛ ɔbɛyɛ papa nti me nsɛ nyinsen no au me nso me ni ba ɛna me nim de Nyankopɔn so de bɛma me yo nti me hwɛ yɛ ne na me ka kyerɛ ne sɛ nyinsen ne de nya de sɛ meyi ni na yi ni kyina obewo mɛwɔ na me kɔ me sɔfo maame bi hɔ no maame ne sɛ me sɛ nyinsen na mewu nti nya de sɛ me sɛ nyinsen no ɛna me frɛ yi ma no o ma no kra de o block me nti me frɛ yi ma na me ka kyerɛ ne sɛ ni sɛ na aba say ni say no ka ni say o ka kire yima ni say wo nyima wo ne na nyima na wo ne o ma na nyim me ka kyerɛ yi ma ne sɛ menyim na wo ne wan na nyim me yɛ no me ka kyerɛ ne sɛ me ne na nyim ba ɔno wa musa me month dodo aduru Anita ba sa tam no wo hu se nyinsen ne ye o ma adea me boa me ba kyerɛ e na wo boa pa e di ko hye yima because o ma na ye na dwen so obetu nyinsen na gu me boa mba kyerɛ mo aya de so aka no kore enti se no
Uye na say wo di wo ma ne ba e koma no meboa. Me yan me ka hwe yi ma no me wo ye no. Omo beto akra ni di me kotna omo nchen. Ma me ha setena na metim me ne me ba na na emoa me. E wa kra ho. E wo ashaman ho. Eto na me frɛ yi ma na me busa akra na aduane a. Obetime di matema de sabi e de me ma me twe nyina ma me. Emmanuel Me pa chan. you. Oya nso a senko ma me no be frɛ ye mienu. Nanko ni akasa no no gina ne ba na chi. No gina ne ba na chi. Ana me ka kire ne say me ka kire ni plain say so oya na me de akra ni free asha ma ha no say e ba. Enya de so obehu akra na nim bi because the warrior no me mpe. Na sakura ne de wa wo ko nyina na num say ima na nya ne ba dada. Na num say o ma baba wa kire ni mugu say won hwe wo keke. Anita, ti ade a waye yi, wonum se betumi akum. Oba ne kura se yimen ka so obese akola na obese no. Wadwene ho. Se boy ya boka bebrebe sei. Na wo de bana koma wo ma no mo so afa akola no just like that. Wo man ka bibia nkire yima no. Ti Anita, wo fi se Emmanuel yi, so o ka so be take wo ne wo ba ne ona. Wo ho beto. Anita, Ma. say, I may more yan a day. When you man, no more yan day. Me frɛ o ma ne ka hwere no. Sɛ ma me afɛ me sɛ mama sɛ ɔmo de ebe kwa ante na ho no. Nti me frɛ ne ka hwere no ɔsi de besi bia no. Me mfrɛ no. Say no. Me pesi e koye DNA. Na ye hu akwala no de ene ba bi kura na o ma ne so enya ne pa. Because o ma me say wonyem ro ka che ne say one me ma nan na nyem no kore. Ba shama nka sanche ma me. Na o ka say ani. Because ye tie nkomodi nyina Anita wani da wo hu say wonyem. Wo hu say woni o ma ne nyem no ma no. Ono no awo ma na wo se ba no wo mpe na wo koku no obi hwe ni wie di Anita wasan tamakola no de akoma no onsa Anita ha no wa sisi yimai pa. Hello Anita. Ma. Me kasa wo se o ma na ono yes ono ba mo wadura manyi sa asai no se nyanya me na hunu awo a etika boy nkonku ntontwene Ma de ma me de akra no koma boy ni chere say time am me fresh am I ho na me ba ha no na so that me ba ni be di eden even po yare mpo na menya estampo fan say adrum ma no ana me frɛ boy no me wo wie ye no me ma me na na gi o ma number wo me ho e frɛ no wo ma mi ya wonu nim so de nyinsa na koma ima no no sa frɛ wo ma ɛna ɔfrɛ ne ka kyerɛ ne sɛ ɔnkɔ WhatsApp no the picture bi send no ɛna ɔde me ba ne picture send boy no enti no time ɔde me ba ne picture send boy na ma boy ne nso ani ba no enti time a me kɔ ahyɛ ma nyina boy ne nso no ɔyɛ aware sɛ ɔne ma wo enti ma me ka kyerɛ sɛ ɔkɔgye loan na de hwɛ me enti 2 weeks bia no almost sending it 3.5 ɛna na o ma ne send this sika na ma wo ma me or send it to us too edru ba or here or so ni ska into mood Anita just send this tiwa send you so wa nya de o David enti na wo sister tiwa mo hu sakola no wo pay di na koma be ma foforo won kan na wo sa frɛ wo ma sɛ on send this camera na wo so wo gye ma meti ku akasa ai Anita gina so ma me kasa Sata mono na we your friend say yima no omo mem ni ehu akola ne papa Anita me hwe ne ma no wo wie ansana yima mo bem Anita se ma me kan no kure Anita wuji me ka show time a me nyem ye na me ba me ma no ho no me ma me ya we na yima time a
me ko hospital na yima sending me kama anwo anwi ansa na yima ohu yima no wa sendi gu wa na yima sendi e so da ka me ma me phone so and na o sendi scan isi na sendi scan gu me phone so and then we yima send o ma asem na ani mo diska we yima ho biem me wo honum na machiri ba ne fle me say me ma me diska wo yima honum of re yima diska wo no ho Anita, dabe na ubememe hu. Mbacha say. Me pese me to me nsafre o because me pese me do picture be to TV ni so sesi a na be yi. Eti me to me nsafre o. Se wa amade a na fe efiti yi kwon ye do picture gusu na Ghana fo nyina hu. Se be ade a waye. Ti dabe na ubeba. Mbacha say dey ye promotion nti enche ye beba ye ba. E dey a promotion. Yeah, big 5 darling lemon for. She Anita say pa anti boy we yima no de me de hon na misuro yima no no so abekwa ba o ofrasa ma ya ba ye pese ekoye DNA ekwa ba so ne ye fa ne akoye DNA me a me fa DNA no hoka ne ehu kala mba to mi nchawa no me ma me ekoji loan bi wo bank loan okoji wo bank no mimi sika 10 million 9 million and all the questions here edi loan no ka satam na be mama me di nyi sana man o mfime nti me ka chen ma me say on first can into na bibia tumisi me just kan mu kram for 50 cedis akwaje me nti ma me say there bi na madam fu bia ba me ho na ma me kasa ya na me di scan man ma no crowd in Hammy scanning have you me woo ye. It's coming the mamma, Miss Uncle lazy cramp from them, who me lazy in it, scanning in any. Mamma, may I wear send this taba, now we are send this taba. No, I did. Now we are wear. Oh, man, I'm adding you, man, so me, mamma, and my woman, margin by woman. Eh, Dana, mamma, when you buy. Me patcha, then mamma, when you buy woman. So. The air is Mrs. Taba, Madame for by when you my funny sister. Being young on in so me moon catra. On in a friend, mammy or catcher is a man. I pray you, Jane, mother. I plan it to ma. And all who say, me will man and number. And I send you picture of me in the picture, mammy, and all jail and number. It's my friend or so man in all singing. O say I for WhatsApp me the idea send them me the picture. And what you call the picture no ko send woman. Never try. And all the picture me sending and all side friend. And all today into na me bananyem. Na won person be shafran. They say wow into blabechia e kabia e dahobia. Ah insani. What you akoso obi no watua ho kadea. Nipa krona we ne dia wo beje oba be betua kanaje. Tu maame onya fom so ho. Media me no wanita no me menti afi ne se won reporting se nyinsen nye yi manyinsen na onu o ma no abo wano na wo de kwose no na wo hwe na wo na do ba na sa me di da ho na me di nyinsen ne koma boy no menyem ye na me ko me ma me oni vimpo no e so da me wa ha e so da de na me di na e de me ko me ma me ho so me koye me Ghana card wo ba bia me wo no me ohona madam forgive ya fle me say me ma me sian o tuni plum na no kro peta won pamo me na ni kunu so won pamo me me nyim ti na wa hu me mobo de ente ma me yes ma me nyim ye no na ne mamu o de ma me even for iman me kotna ni nche wo asama hot ene be sin na me di sister di ka se sia be sin ne wi man so tuni di na tama sabe kasa ne ma me twa nyina Otiniti ma okacha me say mimi hu fi mimi na fofo ye kama chene mi do nya me kama ya fna ye be sika ya ka sa we de ne na semia me di tu mi tim say sa boye omwa me ne me ba no wo mwa no wate tie Anita otimi to me ho Anita yate ase wo omwa wo but wo nim se na nyinse ne nyane dia eti kwa ba so no be fa so ai ka wo bo wo ho no wo beje eno no ye ndai e ka wa bo wo ho no wo ma me di receipt nyina abegu ha
Etia kwa e ka wabɔ no wo be da na waje e wo woni wo ma ne ho Ma min chawa no eta no almost send me that hospital no madam we sending me 3 million back also sending me 2 million into hospital can't get me chia bi me ma min su be chia bi imamu di sabai ena me say me pa cha wanita se sika na e 2 cedis kura na yima no wabɔ a se wo di bana koma oma yima nsabe da ka ni sika me catch o man baba be cho catch me say ka bia baba dia me friend o baba be chia abiji mu fro man mai hello ama Mommy, assalamu alaikum mommy pa to me continue. yo what to say Na me adu mommy. ya fra me ohini ni me kasa osompa Me pa to say. me si ya fra me ohini ni me kasa osompa TV so Me pa to kasa no emu nya clear mami o. odi ani so de emu ye clear pa o te menka Me pa to me tonta. me si ya fra me ohini ni me ya adwuma osompa TV so Okay. wai uni manita Me pa to ani. Anita maame ne bra bi aba ha e friend Emmanuel omo se akola bi a eye ubai Anita je atum se okoyima ho no na wonyem na wo ya awe e na wo bo na no se wo papa de wo betu kwanti wo ka e na ya ima na ha akola na ma na wo wo wie ye no waje wo ba e ka na ima ne boy no da be na wo betua Pa to me tell. me kasa dia me kan ne se wo te Pa to say. asem na me kan ya no wo te Man na o kan no. me si wonim Anita Mo pa to me ni me pa. enyo no na wo ne na wo no Me pa to ani. onyem ye no wo ya awa se wo ne ne nyem e na odi ko hye ima meboa Me pa to ani. wo e na wo ka kire ne so mfa nyinsa ne nkom e ma obi na obo wudi ha papa di betu kan Me ka to fa yin sen ko mo bi o mommy. me pa cha wo emra na wonyem no na onye oni be ma nete Na nyo ne be ma na ti. wo wo ye no enye oni be ma na nete wa shaman Ọwọ́ ni de no ne be ọwọ́ no. E ti anga me wu to ne be ma ti no na me akata na me ti ta e ma ni chagada. Anga na me ko ba che ma che me say. Tem. E na ma na akopia ta. hwe oma ye fa de bi afiri ye mfa nipa firi se wo se akola ne ye me se wo se akola ne ye wo ba yima ne de ono nka se wo betwe ba ho manso ne ka wo boye ye fra Anita se wo se e ka bi abra na bono why ready wo betua eti bra no fra shaman one ne nkrofo aba de ye hia wo da be ne benya wo Dabi o. Nti ọmọ de ma ba te ma je o musika na ma je o mo de. wo mo de wo ba se wo ni wo ba anyem na wo ka kire ne se wo be ma na duro na nyinsen wa kotuo na kwala na etu nyinsen na odi akosha me ma foforo na wo ya we ni e de ba na brew na waje O ma me no de ma ba o ni te. Ono no de me ba no. Dia na wo na me ni bibia na me ni mo hye. O ma me na ba che fun pre no. Nya ma me na ka me ni se ge no. Wa hu na o we. Itu se e boy ni se ma ti ni sika. Onji se no ma me no wo. O ma me na ji se me ndi o musika. o ma me pa chao o ma mi emna Anita no e ka sembi Anita ma me na wo ji sika wo ho Bisa o ma me no kana mi bu sa wasem en kan kire mi sa mi mu sa wo na mi bu sa wasem ka wo na mi bu sa wasem Ma me no. Anita ni se na ne ma me no ne ma me ni jiji sika wo ho mi bu sa wase bu sa ma me no Anita ne ma me no ko nka ta me bu ate mama ni kada o ka dem se o mu ko ni no o mu ni ko hospital no ko ye no operation of ka 20 million 2 million no me ka ta papa papa chie se ne mu di e ma me de mama me no ko nka ta me bu a ko ni so mi se mu da wa ha de wo kan ni Anita ne so me ta ne ma no e se ni ta de bi on ka ta me se ni sense so da me pa cha wo ma me no Anita ma me so obusa wasem Oma
Ma. What's Sandy's cousin and mammy? Me pa chote. What's Sandy's cousin and mammy? Scam is any man and mommy. I check both over 3 years name in Kai. Scam the man almost paid 12 million. I know I Won't Kai media Mekai. I know you had a nomination. No, Mekai tea. What's Sandy 2 million? And a man. See, what's Sandy 2 million? If you always Sandy's Kabima, Emma, Anita, and also Sunday mammy. Mr. Nick Chanamo, mammy, no, if you are mammy, me and a man walk as an old man. Me just that can be man, no. If you are a message, Anita, not the authority, and I'm a mammy, no. Oh, man. Not just one man, now send this kind of good mammy in front. Oh, man. Sister, Mr. Nick Chanamo, the phone to Emma, why? What's Sunday mammy? What was the Anita, Mr. Nick Chanamo, mammy, phone to that. See a woman. Yes. Mena Anita, mammy, I'm no Casano, and Yanita, and no Casano. The pastor Anita, mammy, I'm no Casano. Mamma, you. May say, what's on this canema one? Me and I said, Anita. Mr. Nick, ma, open the door. Let them tell you 1 hour to the Mr. Nick come to phone to that, but not all. Let me do them and only come to phone to that. May say, woman, what's on this 2 million? A good Let me tell you 2 million. Tell me, Mr. Nick, 2 million, ma. Oma, I will tell my idea. Oma, you tell me, Mr. Nick, I'm worth 6 million. Aqualana, yeah, sister, Emma, oh my, come. Me was and discuss this media. I think can say, oh, me patron sister, you call Mama. Mammy Musa sister, yes, sister. Was it operations? You can papa and this can be man. Me, I feel to her. One papa and Sunday man. Operations can wait. I'm not making my mamma. Eh, woman, man, and no mamma coming. I can't put a coming up. I can't put a door. Get me a little mamma and send me. You can't put a mamma and the papa. What's the papa Sandy who scam out the mamma? Oh, my. Or this guy, Catamano. I'm a dear picture. I can't remember Papa that. And you never. And I'm Sandy's coming. Sister, you are going to send the man. Oh, ma, TMA. Oh, my, you're coming at TMA Kakra. Me Pacho. Hello. Oh, ma, who are just one? Mampacha. Dabena, Ubena, Quine, me Pessia. Because what's in and so anytime I mean the mommy, you may know of you. Become out to me, you know of you. You get a mere master in mouth. Who knew of the idea? I balance to say, dear, and the Bebamo. Because he on the dear of the master, the dear of the mamma, I'm Japan, and I'm going to let me know the anything. And 1 year, Pemia Fedi and the Hooker. I do the dear of the mother that I'm more ready than Japan or just that's it. And 1 of the child, you must Yate, I did you free, dear in the butcher. Say, you man a pedia because it's that you are me kind of crunch. Oh, man, you pee. Or part time, yes, sir. We are much yourself, what you banning saying, Debbie, what you have, Debbie, man, Tessa. Come here, I'm in Faculanema. What do you about the Fabio Sama? A Fabio Sandy's Cabia, mammy. You might do my dance, yes, I didn't know what your boy no number was sending back. At the man, many boy, no number of what may banana Sunday. What a not woman. Aha egusua ya emergency Ghana TV eso egusua emani bi wo ho no ma omoye nyame bi enye anasa omoye nyame bi a emfa kwemu unim se uni obi nyem waka ache no osi yin se niku adenti ena waye wajin se unyin se niku adenti na unye wajin se obewu uwi a wa obehwa akola no nanso odi akola no e di akwa akomo obi fufo anso ho nipa na odi akola no ekoma no yes usi nipa no odi watem okasetia unye skante aduane yes eno de nipa na anya de but later no adenti e na odi akola no akwa akoma obi a orejeti akola no na so obi a okache o say yi akola no gu na afi de wawo obi abon ho ka later no odi akola no e de akwa akoma nipa na okache o say yi nyinsanigu
anaasɛ sɛ nyinsɛn na onim so wa akola bi wo baabi e na oba so wa be hwa akola na in a way no lady no anya ade one they nti ameka se wan anya ade ne se one or the nyinsɛn no akɔhye obi ba two obi ba hwa akola na ma akola na edu baabi ama sisi ano wasa so ada na ho e de akola no e de akwa akoma ono ane papa nti sisi ano e ka no ye ne de yima anya ade o man so anya ade wo oba no so wanya ade nti sisi ano yima no wo right say ogisika no efi o ma ho anase anita ho no e ka ne de eso mutua sisi ano ye pese ye tie omu enum nsem sisi ay so mu koye DNA sakura no eye yima de anase ye o ma de but according to lady no o se okọ yima ho no no onye ba esan se o ma ampeni nyinsen nti e na oye na adwen se o de nyinsen ne ebe ma yima nti yemfa we enya adesua de ma no se unyinsen na be ma ne se koyigu menyingu bawo na wa shakola no memfa nkose obi foforo because eye den na akwani nyi a obehu ne papa besa so akọ ne papa nche and say wo oba na zanza on say oba na yi be ma na ama ti yenhwe ye na ma no mema no nso si ade mo ne ma ne bibia mo nka kweti no de nyi se mbehyewa wetimi aka che say enya wo dia why ena mema nso mo pesa oni oba enyima ena mebusa afọ so mo di mbetu kwan ena ekofa ahe ena ekosi ihe ebi wo ha ena ma wo fo so mo di mbeko school esa akoka ena mi school se meye basa ena day person be responsible for anything na memfa uti enkohye bibi ebusia aha ena ye di bibia ebesia mfa asemwe entu ye hofo na meka o se aha egusu aye emergency Ghana TV aso subscribe na like na fa comment so eba comment section na share so ema afofo no edi ameji so an keche mami esi enesi ye besanso. Have you ever tried to buy something online only to get scammed, or have the seller waste your time? Or maybe you're a seller who spends hours preparing an order only for the buyer to cancel last minute? We get it. That's why we created Copland, a simple, secured marketplace designed to protect both buyers and sellers. Copland is here to end their frustrations with a reliable solution. Our team noticed that a lot of people are either being scammed or losing valuable time and resources due to unregulated marketplace practices. So we built Copland to tackle this problem. So Copland uses a secure payment method known as escrow, which keeps payment safe until both the buyers and the sellers are satisfied with the transaction. Here is how it works. When a buyer orders an item, the payment is held securely, meaning the seller doesn't get paid until the item is successfully delivered. The seller is notified and can accept or decline the order. If accepted, they reach out to arrange the delivery. Once the item is delivered, the seller marks it as delivered. So from there, the buyer has 48 hours to confirm they are happy with the product or to request a revision if there is any issue. When the buyer is satisfied, they accept the order and the funds are therefore released to the seller. If no action is taken within 48 hours, the order is automatically marked complete and the seller will be paid. Copland is here to build trust in online buying and selling. With our escrow system, both buyers and sellers can feel secure, knowing their time and money are protected. So why not try Copland for your next online transaction? Visit us at www.copland.coplandtechnologies.com.